Mombasa. Pod mane wechego eni koth mapek mamedo chwee e gwenge mopogore pachoka sani koro sichako kelo midhiero. Familia maheo 100 odong' ma onge kar jot e gwenge matigania e kaunti ma Meru tok pi oula muomo udigi. Kaka Joyce Oduor lero, miyo moro mapek nde kalapapla oreso motere od thieth tok ambulance manoting'e moko e chuodho e kaunti no ma Isiolo. Ne en koth mapek manochako chwe otieno ma piny orugodo kawuono e gwenge matigania West County ma Meru, gino makoro miyo familia moheo 100 sani koro dong' maonge kar jot tok pi oula muomo udigi. Midhiero makamano koro weyo familia go maonge chiemo, kuonde nindo to kata lewni duto pi oula oywero. Kaluwore kod jodak makono, pi oula bende hinyo chal mar ngimagi kaluwore ni oywero liete, oywero puothegi, okelo kute kod pi mochido madum maracha. Nyumba moja ile tulikuwa tumeweka vitu vyote, chakula na nguo, ikaenda ikasombwa na maji, ikaanguka, ikabomoka. Kijana yule alikuwa amebaki ndani, akatoka tu, alinusurika tu kwa upeo wa nywele tu hivyo. Kutoka last week maji naingia kwa maboma. Sasa ile maji imeingia kwa maboma, unahamia kwa jirani yule yako karibu. Maji na wafuata mpaka huko. Sasa kama sasa hizi nimeama mboma kama 4. Sasa hata nimechoka, hata nimeacha manguo kila mahali. Mfugo yangu wengine imepotea, hata sijaona, ni ng'ombe tu nimeona moja. Alafu ukiangalia hii imeleta madhara mingi. Mpaka imefukua hiyo manyumba za wafu, yani unakuta yani hata imeharibu mahali hata iwezi tajika saa hii. Hata kuku mwenye alikuwa tumemfuga alipepea njuu, alipepea na maji njuu. Tukawa hatuna chakula yote ilienda na maji. Watoto karibu wasombo na maji. Jodak makono koro kweyo sirikal mondo ternegi kony mapiyo mar chiemo, ongede mag nindo kod lewni. Ka jalup County Commissioner Matigania West Faith Murage be koro kweyo jodak makono obeda kicha kosingo mar tero negi kony kowuok kuom jomsalaba makwara. Sasa saa hii sisi hatuna nguo, hatuna chakula, mahali hata ya kulala, matiri sote, blanket sote zimeloa maji, zingine hata zimebeba viatu ya kijana ya shule na hata uniform siliana na maji. Sasa hivi vile niko hapa mimi niko desperate, niko na watoto, sijui ni aje nitanjimundu sasa kuanzia saa hii na sina mapato kwa sasa. Ombi langu ni vile serikali walisema tu wametenga pesa ya kusaidia in case maneno kama haya yakitokea. Kwa hivyo naomba mimi nikiwa muadhiriwa kabisa, ndio mimi nimeadhirika, serikali iniangalie, hata ikiwezekana kuanzia siku ya leo tu, chakula hakuna, hata kijana hana nguo na hata mama hana nguo. Kile naweza promise tukiwa na wapi nani James? Yes. Hapa ofisi ya mheshimiwa. Yes. Ni tutafuta chakula haraka iwezekanavyo, na najua tukishirikiana na ofisi ya mheshimiwa, yes, tutapata chakula. Na mimi mwenyewe nitaileta wapi kuhakikisha wenye tumeorodhesha wamefaidika. E kaunti ma Isiolo, miyo moro mapek e gwenge ma Malkadaka e sub-county ma Garbatula e kaunti ma Isiolo mane dwaro thieth mapiyo oresi kod kalapapla tok ambulance mane tere e od thieth ma Isiolo County Teaching and Referral Hospital moko e chuodho e gwenge ma Kulamawe nikech koth mapek mosebedo ka chwe e gwenge go e jumani. Chenro mar reso miyo no timo kod nywako lwedo mar tim mar 10 county ma Isiolo, Northern Rangelands Trust NRT kod Lewa Wildlife Conservancy mane olgolo kalapapla. The patient had I think complication of pregnancy. She could not deliver normally because she was fully dilated from around 1 in the morning. The patient have arrived stable. It is being managed at the county referral hospital at the Department of Maternity. We are reviewing right now, and we will take care of the patient definitely. She's in a stable condition as we speak right now. E County Manaroka, County Commissioner Isaac Masinde kwayo jodak makono mondo ritre maber e kinde mag koth. Masinde manoloso e apisi mare ochiwo siem ne jodak e wi moko kuom gik monego githegre godo kaka buok e tie yien e seche ma koth chwe, kalo aora kata keto jamni okala aora e kind weche mamoko. Nataka nichukue nafasi hii kwanza ni hakikishie wakaaji wa Narok kwamba as a county sisi tuko macho, tumeweka measures, mikakati ya kuhakikisha kwamba mvua ikinyesha watu wetu wako safe.
Kwa hivyo nataka kuhimiza wananchi wote wakati mvua inanyesha wakuwe macho, wasikae tu kwa nyumba, na wajaribu kuhakikisha kwamba wasifuke mito wakati mvua imenyesha. Hata wale ambao wanaendesha magari wakati mvua inanyesha, wakiona maji imekuwa mingi, let them not try to kufuka. E juma mokalo, jolony e koro chal mar kor lwasi nowacho ni koth mapek podi biro medo chwe e pachoka. Joyce Oduor, Ramogi TV.